Bizzotti Luciano, Cardona Chris, Caruana Justin. Recording li qed tissemma l-ewwel darba tgiddeb lil min allega li d-deputat Laburista Justin Caruana ivvutat kontra l-oppożizzjoni. Kien il-ġurnalist u producer tal-programm Realtà Brian Hansford li permezz ta' proċess tekniku sempliċi sab il-prova li tikkonferma l-gidba tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg u dawk illi qalu bħalhom. Il-prova tinstab kif jinstema' f'dan ir-recording. Bizzotti Luciano, Cardona Chris, Caruana Justin, Cassar Joseph, Pauki Gino. Brian Hansford jispjega l-proċess. It-tekniċi tal-programm Realtà niżilna ir-recording mill-website www.parliament.gov.mt. Badna parti ta' fejn kien hemm il-votazzjoni ta' Justin Caruana u permezz ta' proċess tekniku l-ewwel żidna il-volum u wara naqqasna il-veloċità tar-recording. Kif sarek l-iva ta' Justin Caruana tinstema' bl-aktar mod ċar. Aħna tal-programm Realtà ħassejna li fl-interess nazzjonali m'għandniex nistennew sal-ġimgħa d-dieħla biex insemmaw dan ir-recording fil-programm. Bizzotti Luciano, Cardona Chris, Caruana Justin, Cassar Joseph, Pauki Gino. Dan jikkonferma li fil-vot oriġinali l-mozzjoni ta' Joseph Muscat kontra l-Power Station għaddiet b'35 vot favur u 34 kontra. It-tekniċi ta' Realtà lesti li jirrepetu dan il-proċess quddiem xhieda oħra jekk jintalbu jagħmlu dan bħala prova li dan ir-recording huwa minnu u bl-ebda mod ma ġie mbabas. One News jifhem li din il-prova se tiftaħ beraħ id-dibattitu dwar dak li ġara u f'dan kollu hemm responsabilità politika x'tintrefa'.